Salım oldu, esep kaldı. Yakta iki oyuncu atымен kalkışıp ketті деп атады hazır. Yakta Kalstan Kelgili. Uzaқты oyunda to'xtatmoqchi. Esep 1-0. Ekinci Kals gelet hazır. Ertemenen 1-1'de. Ne oldu? Buraya Cekeme, Ceke. Adin, ulan koşarda çatıyorsun çıldırmağla. Söz yok. Bek kana bek. Demir. Ben zakla boşalt uzak dedirecek. Ben boşaltma. Çigelerden ötkönde içke suda bir maçna oldu. Satçalda bir maçna oldu. Handay tay top bolot da mı? Böyle cuma sayı bir cuma dekşi oldu. Yok vaklar. Namazda mindin ele. Ondan beri minbedin namazda. Yok. Çıkarıyor. Tağına gelip yatağı bize. Suut doğru okşay çalı. Suut ben tarafı. Çeşitliğinden bolluk mu? Bu hazır. Seyit Beklermen de bu kattası. Ay geldi Beknazar. Salım baba ucuk mu? Salım! Salım! Hurmatlı duvarda. Vakıtlı kalmaya. Kızıl birlik, dayansınlar mı? Kızıl birlik, dayansınlar mı? Omin, kettiğe davay. Kim oha, dayar mı? Kettiğe. Geldi. Arka, tuvandan arka zıplağılaçı. Arka zıplağılaçı. Ketti, dayansınlar mı? 3-3 ketti buna. Onu dışarıdan ortaya verdiler. 1-1'de. Ne oldu? Buraya Cekeme, Ceke. Adin. Ula koşarda çatıyorsun çıldırmağla. Ula koşarda çatıyorsun çıldırmağınızlar. Cekeme, yetteletme. Yemeği ortada kalıs veren. Sport etkende vakit yok yigitler. Üç hatasını tanımayız deyik. 1-1, Ceke. 1-1. Ketdi buna, legendarlık Timoha. Yerden birinci ko'targan Timoha. Protokolga jana birinchi bo'lib ele yozilgan Timohaning komandasi. Al emi qayqay turibsan ekan. Marani gösterganib kelatat, marani gösterganib kelatat. Biroq qizil birlik turgan komandasida. Mıhtı, oyun ko'rsatdi. Araqlashi. Buna Direshida buşun ayıqlar. Reyme qarba. Direshida buşun ayıqlar. Timoqasta. O'ngdagida, soldagida bor ekan. Yetti o'nda teng. Jekesi. Mustagi. Suja qachoy. Kesha. Hakkolu oyunu bayqalaşı. Yeset. Boş prova komandası. Timoha. Ramzat. 4 minutdan keyin oyunga chiqasizlar. Ramzat. 4 minutdan keyin oyunga chiqasizlar. Çeşitliğinden bolluk mu? Bu hazır. Seyit Beklermen de bu kattası. Seyit Bekler dostlarıyla buday bu işler. Emre'yle asfaltlar çıktı. Bek kişimin arasında? Var. Bek altı. Hazır Bekta. Finalga çıkıp atады. Omin. Aslında iyi. Tügünden dayılardı. Jakşılap tamay aldı. Getdi. Bunu bayqab qo'yinglarchi. Legendarlı Drone бар. Тимуха ұқсайды, Жоқ, Beknazar басып тұр. Жоқ, темір екен. Тимоха өліп тұр. Жаңа Beknazar басқан. Полуфинал болады қазір Арашан менен Антоновка. Ким жеңсе финалға шығады. 1 май менен шығады. Тимуха тақымдап жүреді ол уақытта. İkinciye oyun
Kaşkat жылы, kaşkat. Ayata görünmeye kaldı. Tamay taşladı. Temir Moldakulov. Esep sandarı 1-0. Aziz Saldan çarptı. Bilsen sayak bilmesen götüne taygan tayakın mı? Mehtar Ramzat gel atat. Final mı? Ramer. Azat çıkan ekan. Azat. Hayya gitti. Alı çıktı yaktan. Ya. Gitti. Esep sandarı 1-0 hazırlıkça. Kim? Araşan menen. Qaysi komanda? Bos ketdi. Bos menen jayil. Deme, Aslerka. Almen Seyitbek. Al zaşta kalıp жүрөт. Azat Beyşenaliyev en ketdi. Sarıözен komandasının oyuncusu. Oyunun iyisi Kanibek desem dele Жаңылбаев albatta. 89-cı Cemaattan Nake zaşlikler bir-birden qarmadı. Azat çıktı. Eğer Azat'ın atı mıhtı olsa gitti. Yetkili hazır. $100. Almaz Uktungu $100. Gel atat. Moskva rayonunun 89'un. Ay atmıqta eken. Otur koy suca. $100. Saybaysın mı? Atmıqta eken at. Nake жалғыз gel atat. Salım bola var. Salım. Ne de Salım bol boy kaldı Türkçülük'e karşı. Öte жақсы geldiler. Abama öt arkaga. Kayran Meynep. Gitti. $100. Kimin gereken az görüyoruz hazır. Batrak. Seyitbek karmaştı. Seyitbek'ti karmap jol atpay atat alı. Oo yendi kim eken? Kaşkatcan. Oy gayrat düşüp kaldı. Oy. Еңіз бе сол жақтан. Nasıl sağa yengmeyler. Ендік үстінен 20 сантиметр çöyіліп көтеріп ататты екені қайта қарағыласы. Azat çıktı. Yendi. Beknazar mı? Beknazar yengen eken. Bir de iki gol mu vakt oynayayım. Çok iki gol. Çok verdi. Finalda. Çok final emas bu. Final. Final emas da. Dörtlük final. Dörtlük komanda kaldı. Janagıçı. Birinci baymayan oynadı. Final Jengeni. Pol finalda. Pol final oynadı. Pol finalda vakti bulup yok bulup adamda. Vakit bulup da. Onun demek bit kulağı oldu. Beknazar bastı takımdan. Kulakta. Boş menün. Boştu gibi. Avuttu gözü sürüp artık. Bırak avut yok. Çıktı. Ay. Beknazar çıktı naki. Gel atat. Da at jeti oldu. Spokojno жүрөт. Dem zaşlikler qarap berseler. Beknazar takımda жүрөt улактагындылар. Қараушы алайға жақсылап. Çıktı. Gel atat. Korgoçular gelip kaldı aldına. Seyitlik Alarбек oğlu yap. Salım bola tüyüne geldi hazır. Çok. Biraz var eken. Otur çekme gençler. Ek silahlı bir de karma. Beknazar'ın takımda mıhtı bırak. Orta oynadı. Tart. Otur çekme otur. Oho. Ver koyalım ki. Buna kes sağa. Caman katı. Oy.
Çok Beknazar. Sen bildik o ayından sıkıntı oldu. Ondap ketdi. Amerika öpüştü. Vaqt az qaldı oxşayt, qoldu götürüp atar. 1 minut kalıptır. Üçüncü gitti. Üçüncü birikse mısıdan mısısı. Birinci may жақсы сатқан барнаттар қиналып қалды. Birinci may jarım sattan beri salып атат. Belin ayında bayqadızlardan qanday bir oyun ko'rsatasiz. Ay. Былчылдашмай болуп атат. Dağın ele Beknazar'ın takımda ulaq. Geçti outtu gözü. Ne oldu vremi? Çok outqa çıgılak. Arkaga cıvı. İçine cıvı. Aldı ötüyü işleyin ayt. Seyitbek takip etken eken ha? Gelip atat bunaki. Ay. Hayran meynet. Çetti. Beknazar falan oturgan turib. Timuha duxtan beri atat bu Buradayım, qancha meynet düşünce. 2 minut qolibdir, 2 minut. Vaqt var ekan da, 2 minutda vaqt var. Engdi, kim engdi? Dige. Seyitbek mi? Jo'q, Seyitbekimiz ekan. Yo'q, Seyitbek emas. Ata yo'q şöyle. Gel atatna, jalgız kel atat. Açık okan, 1-1 oldu. 1-1 oldu. Bak işte çocuk sen bak. Bir yarım minut kaldı. 40 minut. Hesap sanдар 1-1. Aldılar biz değil. Çekeme Ақтан, атың тиги жана балага бердим, кимеле? Тарттырбайт экен, кыймылай берет экен. Жана силер менен жүргөн бала келди. Айдачы. Көтөрдү, ким Азатпы? Ай, вакыт бүтүп калды. Вакыт бүтүп калды. Эми айдын болот азыр, а? Не лоты? Айдын болот. Улақты жақтырды. Мынаке, таяк. Ташта. Ушуга алып кеп ташташ керек. Ташта. Жеке ме? Жеке. Көрүнбөй калыптыр. Kim çıkar? Araşan. Vos. Timoha. Çıkarsın mı? Мон тартсана. Мынаке. Kulak son bolot belgile. Бүгүнкү калыс биринчи таяктын калысы. Калыс оюндар кандай жүрүп атат? Oyun son bolot. Kızıksız yok. Oyun таза жақсы болот. Болды, кетті. Уақыт. Азыр 1-1 болду, а? Шот 1-1. Жеке-жеке. Мынаке 36 өттү. Убакыт. Уақыт. 38'de токтойт. 38'de токтойт. Мынаке жеке-жеке башталды. Кетти. Уақыт 2 минут. Сейитбек Анарбек уулу менен Жана Арашан құрама командасы. Темир Молдокулов чыккан экен жеке-жекеге. Ортодо Анарбек уулу Сейитбек жана Тимоха. Убакыт үстүндө турат Тимуха. Эңди. Эңди, баракелди. Мынаке сага. Эми жетип келеби? Темир Молдокулов келатат улак менен. Салым болобу жокпу? Ай, баракелди. Салым. Ай, баракелсиң. Салым. Воз командасы мынаке. Мына калыс көрсөтүп койгон, таптаза. Таптаза улак düştü. Улак сонун болду. Баракелди. Буйруса финалдык беттеште. Ваян Антоновка. Воз чыкты. Биринчи май менен Воз. Командасы булар бир белеке Воз деп табылдыр какта. Воз. Ошончу. Воз жана Кошумча убакыттан. Кошумча убакыт менен утуп кетти. Финалдык ойун. Булар азыр финалда биринчи май менен беттешет. Бүгүнкү оюндун каарманы Тимуха. Demek patronka.
Тимоха, красавчик. Мынаке жинерде. Söz yok. Söz yok. Bek kana bek. Красавчик. Темирдин. Ben zakla boşu tuzak dedirecek. Ben boşaltmaca. Темирдин колу жүрүп атат бүгүн. Bek nazar kana bek. Мынаке. Азыр финалга чыгышат булар. 1-май менен. Meniki abi gel. Spartak şimdi boşaldı. Spartak gerek kaldı. Полный гелет. Искак энгенде убакыт күтүп калды, Искак. Азыр 1-май каякта жүрөт? 1-май менен финалга чыгышат балдар. Убакыт кечтеп баратат. Жетишет болуш керек. Мынаке, аттар мыкты. Аттар дайындаш керек. Себеби булар жаңы эле ойноп чыкты да. 1-май команда азыр жарым сааттан бери дем алып атат. Ana azar. Bilek ala saldırdırsın. Bilek ne gördün çok bilek. Allah sana olsun. Yok meni atma. Мынаке. Балдарга дуфтан берип атат капитан. Азыр биз 1-майдын жигиттерине каралчы, алар эмне кылат экен? 1-май. Бул жакта жүрүшкөн негизичи. 1-майдын балдары. Кубантай, Аскат, Фархат, Нуру төртөө. Мынаке финалисттер. Бүгүнкү жер убакыттын финалисттери. Фархат, салам алейкум. Салам алейкум. Финалга дайындык. Жакшы буюрса. Кандай болот атат оюндар? Оюн өтө катуу болот го. Жакшы. Аттарыңар кандай жарап атат? Аттар жакшы буюрса. Жакшы эле дем алып калдыңар жарым саатта? Эз алып калды аттар азыр. Оюн көргөзөт го. Буюрса. Нуру кандай ден соолуктар? Жакшы. Жана жыгылып калдың эле жакшы элесиңби? Кубантай, салам алейкум. Эми айткандай, тиги айткан олтуктуу өткөн. Кубантай, салам алейкум. Кандай оюндар кандай жүрүп атат, Кубантай? Жакшы байка, бул жакшы жүрүп атат оюн. Быйылкы жылдын эң чоң улагы дейт го? Жок, мындан да чоң улагтар болду. Буга чейин болгон 2 машина. Үчүнчү машина чүйүп өрөнү. Ошол өткөрүп калмай келе, чоң машина. Ошо алган батасы кабыл болсун. Баракелде. Быйылкы чыгарып, атчал жеңил болуп, буйруган команда болсун дейт. Жакшы. Быйылкы сезондо кандай байгелер болду? Чоң байгелерден болдубу? Чоң байгелерден өткөндө ичке сууда 1 машина болду, Сатчалда 1 машина болду, андан кийин Тайторбок болот атам. Байле жума сайын 1 жума текши болду. Көп убактар. Жакшы. Эми финалга чыктыңар. Соперниктер кандай? Соперниктер, чындап айтканда күчтүү командалар. Соперниктер сыйлап ойнош керек. Бардык команда оюнга утам деп чыгат. Биз аракет кылып атабыз, буйруган көрөбүз. Баракелде. Аттар жайында акыры? Эми аттар бүйдө жакка кымда келди, жакшы. Баракелде. Игилик, Кубантай. Рахмат. Мынаке достор. Дайынданып атат жакта. Аскат жок, Турон эмес экен, Салам алейкум, Аскат. Кандай ден соолуктар? Бүгүнкү оюн кандай болот атат, Аскат? Башка оюндардан бир айырмасы болуп атабы же ошо баягы эле оюндай болуп атабы? Ошондой эле оюн бар. Жерле окшош эле. Күчтүү эле болот, баягы күчтүү кетти. Баары убак салып калсын. Мисалы ар оюнда ар кандай аттарды минип атасың да? Өткөндө бир тайса айылып моеде Белоцкий болгон анда да. Ушул каркыра минген. Бул кайсы каркыра? Татып экен каркырасы. Кахарман. Каркыра, жакшы. Баягы
Үч эмчекте болгондо намазды миндиң эле. Ondan beri minbedиң намазды. Жоқ. Чыгар эле. Тауна келбей атабыз, а? Сууту оор окшойт, сууту белтер берет. Сууту келсе минес кой. Ошондо аскат өтө жыргадың эле. Кандай экен намаз? Намаз жакшы. Мындай кыймылына, аракетине мындай үлгүрүп аттыңбы өзүң? Эңгенде, салганда. Эгерде казанда минип калсаң кандай болот? Билбейм, мен казанга көп. Жер бөлөк, казан бөлөк. Баракелде. Ийгилик аскат анда. Биринчи майдын жигиттерин аке. Азыр финалга чыгышат. 7-ci поколениясы. Эңген экен, кимеңде экен. Бирөөнүн такымында жүрөт улак. Тамайына чыгат. Салмак экөө бирдей. Кайсы красавчик экен бул? Бизге öğretken. Сейитбекпи? Америка менен Сейитбек чыккан экен. Ой, кетти. Бул жерде жанатан бери менен чукулайт. Алина деген ечкибиз бар экен. 4-чү орундан ечкибиз. Карагылачы. Өздөрүнүн паспорту менен. Жакта комментатор да катырып атат. Салым болобу жокпу? Коргоочулар ооруп алган. Жармашкан экен. Ринат деген жаш жигит. Бул азыр Алексеевка менен Арашан ойноп атат. Ушунча жамаатына бүгүн буйруса додо чабайык деп турат. Келди. Салым болобу? Салым жерге салды, бирок эсеп эмеспи? Салымды, жаратты. Эсеп 1-1. Эсеп экен. 1-1 болду. Эми тутушат азыр. Но караң кирип кетип жакшы көрүнбөй калды. Yeni жашты ойнотуп аткан калыстар. Бака 50 жашты ойнотуп аткан калыстар урматтуу. Атай эңген экен, Атай. 50 жашка Панфилов районунан келген аксакал. Бирөө жармашкан боюнча кетти Чапкенедей. Барыңыз байке, кошуласыз. Мына Асан атабыздын өзүнүн айтышы боюнча Панфилов болот мынанки 5 арыйда. Атайдын такымда жүрөт дагы эле. Өткөрүп береби, жокпу, азыр көрөбүз. Панфилов районунан келди мына. Мынакей. Урматтуу калыстар, Асан атабыз өзү айтты, оюнга кошкула. Атайын мына Асан атабыздын башка районуна небере тоюна келип, оюн тамаша көрсөтөбүз деп келген. Салым болобу? Мынакей баратат. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда кымбатчылыктын күнүндө жол киресин аябай, соляркасын аябай. Салым. Эсеппи ким алды да? Арашан утtu. 3-чү орунда Арашан алды, 4-чү орунда Алексеевка. Кетти. Ой. Коркутат. Достор, финал. Анын четтеринде ойноп жүргөн мына Финал 1 май менен ВОЗ дегенде ким? Финалдык беттешке. ВОЗ дегенде Баян Антоновка деп койсо болот. 1 май Сусамырды кулундарга чоң алышып билгизебиз. Байгеле болуңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мына жаш красавчиктер. Айбек деген, Ринат деген красавчик. Бүгүн өтө мыкты оюн көрсөттү. Ринат молодец. 4-чү орунга келишти. Аттары бир аз слабыйраак болуп калды, бирок ошого карабай өтө жакшы результат көрсөтүштү. 17 жаштагы бала экен. Ринат деген бак. Тимоха, Рамзан, оюнга чыккыла. Достор, бүгүнкү улактын финалисттери бул жакта 1 май. Азыр Антоновка чыгат. Антоновка чыгат. Дирекия тартышат. Азыр дирекия тартышат. Буякта 1 майдын жигиттери чыкты. Дерлик азыр 3 калыс турат буякта. 3 калыстын башкаруунда өтөт улак. Тоюна батасын берейин деп мына 1 айда финалга чек жок экен. Жыйнап жүргөн. Мен чыкпайм. Чыксаң экен. Ал эми башкысы арнайса. Бар болуңуздар. Бардык жерде уруксат берет. Болду. Эң башкысы Калыс. Улактын салмагы канча бар орто эсеп менен? 35. 35 барбы? Мына достор. Рамзан 35 килограмм. Улак дайын. 1 май дайын. Азыр Антоновканы күтүп атабыз.
Qarag'lachi, ertalatib qo'yinglarchi Ramzat. Vaqt o'tib o'tadi Timoxon. Asqat qarqiramayan chiq. Jamoat e'tibori sizlarni kutib turamiz. Favorit. Vaqt 21:99 sizlarni kutib turadi. Mana o'sha ikki komandani kutib turadi. Dostlarına. Maqtanan maqtasi. Dostlarına bel bo'loyin. Baleşik bo'loyin deb. Bunaki. Minib ketsakan deb. Demek Almaz taqsirdi tilegine bugun jetayin deb turadi buyursa. Biraz geç kirib barata dağa qaramaymiz. Maçtani 17 yıl aylantani. Bu oyun öte qiziq bo'ladi. Finalga tatiqtulari chiqdi bunaki. Güçlüsü cekette. Güçlüsü cengat buyursa. Güçlü çeksin ha bayga. Buyursa. Ramzat! Bunaki. Timoxon! Tayekti gösterip koyalım bunaki. Bir qamchi sap. Ramzat Timoxon ertalatgile. Bettesh. Finaldik Bettesh. Bunaki. Antonovga kelatat bu yoqda. Kelingizlar, bir-biriga Ramzat Bökönbayev, Temir Moldoqulov, Beknazar Amatov chiqqan ekan. Barakeldi. Farhat Beyshekeyev, Sultan Ulu Quvonich, Asqat Asqarov. Jo'qmi? Omi, ketdi. Hayya! Ketdi bunaki. Yerden olaydi. Vaydaqlar jigitlar. Almaz. Yetçi almaz. Özünden juqali. Attın bir yerini sındırasın havayla. 1 yaş Qarag'lachi qarang olsa da fonarikmen o'ynab o'tadi. 40 yaş Qarag'lachi Temir Moldoqulov taqimlagan ekan u vaqtda. Kelatat bunaki. Ay kelatat bunaki. Kelatat. Qorg'ovchilarning Gündün qarmalib turganin Qarag'lachi. Kelatat bunaki. Yaxshi o'tsin deb, ertaroq jarqtab o'tsin deb. Kelatat Temir Moldoqulov, Salim Bolova geldi bunaki. Geldi. Ötüp ketdi biraz. Salim Bolova, Salim. Akırın. Esepli. Çok. Var mı? Çok. Kalastay kılı oturar, kalastay. Al. Ulakla alıp ala. Ortada kalaslar, ulakla alıp ala. Öte alı salsın bağla. Taza qara otur. Buronda 122 metre alıp ala. İçine jetpey qaldı. 1, 2, 100, 122. 5 santimetrede jetpey qaldı. Ya, 5 santimetrede qaldı. 5 santimetre jetpey qaldı. Qayradan ulaq taştaldı. Instagramda ko'p ko'rish sport tartib o'tdi bu yoqda. Moskvaga tortdi Moskvaga yaxshi. Salom Moskva. Yaxshi keremet salom bilan Timoxon. Yengen eken dağın yengdi kim? Azat mı, Asqat mı? O'tib ketdi. Jo, Azat yo'q bu yerda. Qalasani chechet. Men oyimcha Asqat bo'lish kerak. Uloqni yerdan mırqilab ko'targan o'yinchi. Xuantay birinchi mayning qullari, Susamir O'ro'ning qullari. Ha, yelni aralab ketdi. Chiqdi. Chiqmadi u. Ha, bunaki chiqqan ekan. O'tkörüp berdi. Kimga o'tkörüp berdi ekan? Mana bu yerda taqimlab yuradi. Bu yoqda o'zi jalg'iz kelatadi. Buni quvgan hech kim yo'q. Ortada qalış keset. Qanday bo'lgan? Hech kim quvgan hech kim yo'q. Bu yoqda birdem oldi o'xshaydi. Hozir Uloq bosib kelayotgan bola olsa, quloq qolsa, tashla, esep qil. Tashla. Uloq bosgan bolada o'yla. Ne oldu da otat? Hozir. Qanday? Maran üstüne tur. Kaza olsun. Bunaki Xuantay'ın takımda. Hozir. Bo'ldi. Xuantayda uloq. Esep. Xuantay, Maraga tashla uloq, esep. Ortada qalış, esepteyiz. Bunaki. Tempoda yo'q, ursa, esep qilg'ila. Bu yoqda ekoy qaqishib. Esep 1-0. Ekoy qaqishib ketdi deb otat. Esep bo'ldi bunaki. 0. Demek Alvastın Prama komandası aldıda. Tur aytdim bo'lmas? Salim bo'ldi, esep qaldi. Bu yoqda iki oyuncu atымен qaqishib ketdi deb otat hozir. Prama komandası deb. Bu yoqda Qalsistan. Kelgile. Uloqni oyunda to'xtatmasa. Esep 1-0. Ikkinchi Qalsis kelet hozir. Kelet hozir. Bakoyda Qalsis kelsinchi. To'xtatamiz. Uloqni yerga tashlaymiz, qayradan boshlanadi degan. Eğer ardında erişip kelayotgan balдар nari beri uloqni bossa, Ne oldu? Premoy kelib tushadi.
Zayıfallah başlayan için. Esep. Bas pilatkana dizginden karma. Çıkar. 60'tan elde. 60'tan geçirmek. Esep 1-0. Esep 1-0. Hazır. Kalıslar bak oyda o kalıslar çeçet hazır. Bak oyda o kalıslar kanday deze oşuntoyuz. Tartmanda durmayız. Kamera tartıp koyuyorsun. Cüren bas. Birle vay tartıp. Ne oldu da orta kalsın? Ular kimde olur? Ular kimde olur? Boş olup varsa toplama koyun. Atak oyun toplamış bolsun. Oyunda görme. Ne oldu abi? Oyuncular kelgine sıcak yapacak. 3-3'ten. Kaptan Kamal kelgine. Kalıs kelgine. Ne olup ketdi dağın? Hürmetli tuğanlar. Hürmetli oyuncular. Top. Çık kılayı. Aşık Aşıkçalar çık kılayı. Bir aydan beri Ne oldu? Malay. Lüksüz çağlaylar olup atıyor. Yotta. Spor talaş tartışıp bitmeye tattağın dele. Hazır biz. Başlayan öttürle de sıdayan hazır peki ya. Bak oyda o Kalısı'ndan bir interview alalım sunday verirse. Oyunda. Alterge kim var bile? Ay sanatçı var bile. Ya. Ya çık burada sen. Tek bas pelattan. Jaka girgenge gir albayt ekemiz. Biyaqtara turup turalçı. Mındayla turabız. Moskva rayonunda Instagram var mı? Mına gel atat Kalısı'dan. Nar hey! Kaçkıla bas çıkar. Kalısılar. Bakır. Kalыс қандай шешім шықты? Hayır ha? Açık oysa emez mi? Ese emez eкен. Çıkla jigitler canım başta oyun. Kalıslar. Aslı yok kaç video tartıyor yok dediden beri. Ama malı aytçı. Bilmem ben görmedim. Demek hazır Kalısların şeçim menen ulak esepke alıngan жоқ. Kayra жерге таштап, kayra başından başladı oyun. Çıkar malı çıkarırlar. Varın çıkarırlar. Aman çıkarmayızlar yok benim ne diyorsun? Çıkar ya bunlar kamera atar da. Bu da bir Kalıslar тазалап атат. oyun talasına. Al ketdi ulaқты. Oyun talasına alt kalsın. Una ulak. 6 at kalsın. Ulak ketdi, az таштап берет. Bir böyle. Мына улактын азарты ушул караңгы убакытка карабайт. Projektör koydurup koysak. Жада калса кээ учурларда машинанын фары менен тарткан учурлар болгон. 6 at kalыңız. Hürmetli tuğanlar, körermanlar. 0-0'dan ketdi. Кайра 0-0 кетти. Бирөө эңди ким экен көрүнбөй атат. Lan o atçanlarıyla birbirini silahı Moğollar ama göçönleri. Улакты эңип туруп Sakaldı koyda koyulaç yemin. ары көчтөй басып кетти. Ben ne bileyim ki ben gözüm çakmaya kaldı. Sözüm çakmaya kaldı. Чыкты, кел атат улак. Sözüm geçir koyunuz anda. Geçir koyunuz. Улак кел атат. Мынаке. Alt at kalsın. Бекназар окшойт. Четке чыгып турабыз. Oldu taşlayız. Taşlayız. Мына улактын да кел атат. Aferin. Oldu hazır. Final bitsin taşlayız. Бекназардын такымында экен улак. Бекназар, Аматов Бекназар. Kıydı bıçak. Ay. Beknazar. Amatov Beknazar'ın takımında. Nake. Gördüm. Taşaktı gördüm. Nake bu Julas. uçakta. Boldu. Get. Julas. Kalısların gözüm önünde. Boldu. Kelgile. Hamlemese.
Korgoçular bir-birden qarmadı. Alıp kelgile ulaq. Jarqın aka jana teken alıp kelingizchi. Bu Aqsakalga çeken alıp kelingizchi. Jarqın aka mashinaga salostirasizmi? Alıp kelingizchi. Finalda Beknazar takımda ulaqtağın dedi. Qaraqlasına. Qaraqqa gelip kelatsa Hasan Atağız'ın toyunda. Ayda Beknazar. Federat Құдай talan buyursa mı? Beknazar. Şu balda şu oyuncular etegine çıkmasın diye. Korgoçular var. Demi toydun ertesi boy bolan toydun. Ay. Nasıl ay. Oyunun kızığı. Ay qaraqlaşı. Birinci may Janab Post kurama komanda. Beknazar. Daha öyle Beknazar'ın takımında. Halis var. Halis. Nakır. Halis'te qarab turamiz. Halis emnedey. O'shanday. Qarang'ol görünmeye tağı. Kuantay menen Beknazar talashib atadi bu vaqtda. Kuantay chip jarmashgan ekan. To'y yesi kelib qo'ysangiz. Qanibek to'y yesi kelib qo'ysangiz. Qanibek to'y yesi kelib qo'ysangiz Sudeyskiga. Ramzat o'tdi qattiq o'rganib o'tadi. Bir necha sanali minutlar qoldi. Sanali Vaqtda qoldi deb o'tadi. Sirab turg'lar. Oy. Sirab turg'lar. Vaqt tuğanlar. Yerler жаққа chiqib ketdi. Yerler жаққа. Sanali vaqtlar qoldi. Qaraqlashib. Neni sanali vaqt deb o'tadi? Men tushunmay atam. Sebebi bugun finalda vaqti yo'q deshganda o'z negizi. Naka. Hayya! Naka. Temur xanım gol. Hayya! Hayda! Temur bolda qursa ketdi. Takımda salmalı. Naka. Qalыс. Taza gol da atadi. Naka dostlar, taza salım boldu. Gol. Esep sandары 1-0. Gol saldığa çıktı. 1-0. Keledi. Hay. Nasıl oyun? Vaqt qaraqla. Temir bolda qulus. Aldıda 20. Temir bolda qulus qol qatı жүрüp atadi bugün. Öte решающий momentlerde salım salıp ketip atadi. Mana dostlar. Esep sandары 1-0. Vaqtın mazesini, vaqtın kızışılışı da aytlar. Ben bir eskerte giteyim. Finalda vaqt yok degen. Kim екі очко салса ошол утат. Ketdi. Naka dostlar. Şu fanarike alıp kelip taştay. Az biz жақынdatқаныбыз менен деле баары көрүнбөйт. Ушундай тарттырып өрөйүнчү. Командасы Рамзат Бөкөнбаевдин Ең чыкты бирөө ким экен? Кел атат Наке. Катуу кел атат, келгенде да. Ай. Ким экен бу? Асхат окшойт, Асхат. 50 жаш. Асхат окшойт. Келатат жаштар, 50 жаштарда 40 жаштарда келатат. Не деген? На келатат Асхат Аскаров. Асхат Аскаров салым болобу жокпу? Наке. Баклашкага ташта, баклашкага. Ташта баклашкага. Асхат Аскаров. Takımdan çıra kulaklı. Oy, ne degen güreş. Hayda. Az kaldı. Hayda kılı az kaldı. Askarov salım bolağı yok. Öte katı talaş çıra tat. Temir bolda kulukta koşuyor tatında. Salım bolağı yok. Salım. Askarov. Ay. Arkacı var. Gitti de Anıl Asgat'ın takımında ulak. Salım bolağı. Salımlı. Ne oldu? Salımlı çoktu. Vay ata. Salım. Az kalırsa mı kalız hazır? 80'ları 1-0 lazım çek. Çıktı.
Kalış ne oldu? Gol gol 1-1 oldu. 1-1 hesap. Hesap sandarı 1-1. Bir şut. Sandarı 1-1. Ya şu saçkalıkta kalıp gelip soralım. Hesap sandarı 1-1. Karangı, hiç sesi görmüyor. Başına siloşuyla. Жақын жерге ташлап береді деп атады. Уақыт жоқ. Жеке деген жоқ. Мына уақыт жоқ деп атады. Мұндайша айтқанда тақанса. Майка шықпайсың. Ең басқысы педагог. Мен тартып атам. Не ой тартсам Кез келіп қалды, құда қаларса бұйырса мына алды ұста, Асан ата ұста тұрады бұйырса. Өз байгелері пенсияны чоңтып, қашықтап чоң. Жоқ, уақыт тартам, бияқ тартам. Тине улап, Құдай бұйырса. Мен қойшам кішіне Bu tartı var. Жанатан берем, бір кішіне қалғанда беріп қалдым ben. Bu bayka tartı var. Kolu. Ошончун сыйлайлы финалдык оюнду Қалыс не oldu hazır? Неге шақырып атады? 1-1. Taza oyun başlayıldı ota. Бияқтан, а? Старттан баштайлы атады мынаке. Starttan başlayıldı baykaları. биринчи май Хорова Командасы бұйырса, ойында Старттан стартта мынаке. тұрады. Бірінші майда аяқ. Бияқта hazır. ал эми Баян Антоновканы күтіп атады жігіттер. Final. Мынаке. Finalдың қызығы шу. келгиле урматтуу бир туугандар келиңиздер Боз Хорова командасы оюн таласына чыкпайсыздарбы ай калыстар чакырбайсыздарбы Асхат жүретінді. Фаворит. бuyerda мага той ээлери 1 мүнөт убакыт берип атат чыгып койгула оюнга Аттан буу чыгып атат, буу. силерди тааныган соң атырабы атап турам Gel atat, çıktı mınaке. Çıktı mı? Ramzat, Timuha, Beknazar, Kayrı'yla 3'e 3 çıkan eken mına gitti kalsın ışkırgı жаңырdı. Kaçkıla, ortana qarap qo'yinglar. Orta alыс алып бармагыла. Эми алдагы жерде зажигалка болсо, мараға коюп койсоңор. Зажигалканы мындайча айтканда фонаригин күйгүзүп. Кыргызча айтканда күйгүзүп коюп койгула. Улак еңилгиди мына достор. Улак çıktı gel atat. Баклашканын ичине салып койгулачы. Марага. Байзак, Улан Байкен чакырып атат. Байзак, Мара студиясына келип койсоң. Улак gel atat. Улак gel atat mınaке. Асхат жоқ, Ақса Бекназар окшойт. Finalдык беттеш достор. Есеп сандары 1-1. Ay. Korgavçular. Katı korganıp atat. Biyakta. Timuha menen Farhat Fari. Ay. Geldi Beknazar. Salım balığı yok mu? Salım. Barakeldi dostlar. Bayan Antonovka. Bugünkü Toylak'tın çempiyonları. Toylak'tın çempiyonları. Başlagan Bayan Antonovka'nın jigitleri. Buna kes sağa. Na oyundun oyunu. Buna dostlar. Buna Beknazar. Finaldağı şut. Beknazar Amatov. Ay. Dostlar, bulaq жиынтықталды. 2-1 есебіменен Боз Баян Антоновка командасы, Сусамыр командасын ұтып, бүгінгі тойдың чемпиондары аталды.